illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ari para rasul nu wajib dikanyahokeun kalawan winci kanana aya 25. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, kaopatna Nabi Hud, lima Nabi Soleh, genep Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail, salapan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Sulaiman, 18 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa. Ari anu kadua 5 Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana Nabi anu